Bismillahirrahmanirrahim. Si isa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Batiya ka sa ingaran kadnan ka asum yang adna. Ustayan, ginan supagam-paganaya ayat ko Quran na tumurun ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko katataguyang ko suldo semba akhira sa pundiyo nga palawa an-nur. Ustayan, ini suguyan so kabatiya so kaknal katukawi ko kamamataan ni Allah subhanahu wa ta'ala aso inirupan niya na ginawa niyan ko kaya pangadn. Agu inaliw niyan so kiadnan niyan ko manusia apuun sa mapili tarugu ami sa sambir ko kilidukan dengan ina ama kasasayan sa buntala kapat maana alak. Sa kesabut sana aya unaya na bendingan o Quran na dua beta darun peliyut so langwa na bendingan sangka iya kibebetug. Sekanian swallah agus so manusia. Sa langwa na gelebek agu kata wadisan makam betang na keednon so kasurami ga kesabapan sa kaantior o kibebetug sangka iya dunia. Patoraya adna Tuhan napsimbaan agu adna ore penapsimba sa dinan maka pembela kurinaya ganu kawiyag-uyag. Agu so simba ore penna pato ta maka bentak wala subhanahu wa ta'ala sa skaniam busa ded na misupunu na salaka wanganin ka keedin sumala aka panalimbu tasoki panakutuon ko Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqal insana min 'alaq. Inadnian so manusia apuun sarugu mi sa sambir. Iqra wa rabbukal akram. Betiaka asukadnan ka na lebih sa sakaun. Alladhi 'allama bil qalam. Aso ini pangdunian so kau saraku pansom kasurat. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini pangdunian ko manusia so ngani na linian katawan. Kalla innal insana la yatgha. Di mataan na so manusia na tang kedepengalan dede. Ar-ra'ahu istaghna. Amai kamailay niya na mikuwasa. Ustayan, inalin niya na so manusia na pedsawaraan niya na amay kamagdamiya na kewasa na pengalan dede sa pengaras yan so kabnaro isikia na kaadun agu so kabnaro miyadnon. Sa sesaksian o kamamasaan na mataan na so kapupukala o kakayaan manusia na kesabapan sa giinian kapmalawani sa pelawan sa tipu ko kibebetugian. So karon nagwani a kewasa na miadnon so kambutaka lagu so kasilibentuk ko kada kalau tamukyan na inindupskan yan ng Allah subhanahu wa ta'ala ko lupa. So ta'laba as-sahaba nagwani a kewasa na miyaka tunayron sa kiyang munapikian am miyada ko Islam. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Mataan na si iko kadnan ka sukundudan. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. Miyailing ka sutawap suparanya na urepan igira misembayang. Ustayan, tumiron ito ko Abu Jahal apya magita niyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kap sembayang yan sa Baitullah. Sa inusayo ayat aamay ka dito marg kumarata agalabukian na singgo tens kanian Allah subhanahu wa ta'ala sa umbun-umbunan sa siksaan yan sa mabas nga siksa. Na amay ka siksaan kanian Allah subhanahu wa ta'ala na tawagan yan so saling gugupa iyan katawag nami so azzabaniya ang malaikat kun naraka atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Giipagandisan wabulah bakada kalian ipagtaw agyebu ka pananawag yan na kelimud so lipungan sa kasembagoon. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. Miyailing ka amay kami adins kanyan kuturuan. Udi na inisuhuyan so kalak wallah. أرأيت إن كذب وتولى. Miyailing ka amay kami akampu kagagutom yalikud. ألم يعلم بأن الله يرى. Banian dekatu kawi amataan aswallah na pigilay niyan. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Di amay kaditumarg na singgo tanami sa umbunumbunan. ناصية كاذبة خاطئة. Umbunumbunan na buka baradusa. فليدع نادية. Natawagan yan sa mga lumpukan yan. سندع الزبانية. Katang kedatawag nami sa malaikat azzabaniya. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Di ka pagunutis kanya nagusujud ka ang pakarani ka ko Allah. Ustayan,
So masa aka susujudu uripan ko sambayang yan nagyuto masa alebiskan yan amarani si iku kadnan yan. Mialu yan ang ko hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa miya panutula so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napsujud igira biyati yan ang kaiya sura aguso sura Al-Insiqaq. Pangnal ko sura. So 5 ayat ko po una ng kaiya sura nas kanya ni paganaya ayat at tumurun ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko samba uhira. Orian uto na adna miadna kiya targu wahi adad makauma maana fatra ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa miya ka pipiraulan o dinaragun. Sa susura ay 68 nas kanya ni miya katunduga sura at tumurun ko orian fatra. Nagubu maka salunu so ayat asumpa tu pagani 5 ayat sangkai ya sura ko kaya turun o sura ay kan 10 agunem ayat ay kanam tamang ko ka 10 agusiaw agien kaya mga ayat na inisugu iyan so kapunagi puun o kapenggeleb ka ku dakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iniro panian saya so saba ada waraanu manusia abara kafir akekuan yan so marata abalas yan ku alungan na mauri. Guinpos yan so ayat sa ayat akasujud ko Allah subhanahu wa ta'ala agyuto irinayaga na mapuro ko katuripan ko Allah subhanahu wa ta'ala ama hasuti ama puro. Tumiro na aya kadakla ayat yan na 10 agusiyaw. Skanyan ipaganaya tumurun ko Quran.